Ya Allah, senden başka men kimge kayırılam? Senden başka mülktün iyisi olan kim var? Senden başka kim bay? Sen mağa bere turgan bolsоң, senin baylığına hiç nerse gelmeydi. Senin kaznan uşunça genen, sen al жерден mağa bir kişilik nerse berip koysoң, sen hiç nerseň ne gelip kalbaydı. Sen mağa ber. Sen menden ayaba. Sen beni jaratkanda, meni jaratıp turup menden hiç nerse ayabайм degensin. Ber mağa. Mağa baktılılık ber. Sen mağa bakıvatçılık ber. Sen mağa ырыскынын кенендигин бер, жана мен sen бергенден кийин мен ошол нерсени башка бирөөнө берейин. Sen байсың, мен да бай кылып койгонго акың бар. Sen байсың, sen кааласаң берип коесуң, мага инвестиция кыл, мен байып кетейин. Башка бирөөнө берейин. Allah, sen мага ушундай аял берип кой. Ал аялды алгандан кийин мен жашоом оңолуп кетсин, мен бактылуу болоюн. Allah, sen мага ушундай бала берип кой. Ошол бала кийин мени да карай турган, аялымды, энесин да карай турган, эли журтка пайдасы тие турган, анан сени өзүңө дайыма сыйынып, сага ибадат кыла турган, сенден сура турган болсун. Жөнөкөй эле нерсе бербе мага. Мага элде жок нерсе бер деш керек.